Menteri Berdikmi ia ketenat kamrap ke Sarkar Jela ubah bantai dorling do hak akan retrip kelalengkat arjar pulai ulah pelat pajba ia ke Agri Response Vehicle ha office ke Directorate of Agriculture Cliff Colony but samru igi sanction order syakinong yo mentoy. Ubah bantai dorling do oleh tu bahdien ke kelam COVID-19 ketenat kalapha jing tho show Menteri Rangba ke Jela ban wan ra ke wai ke skim ban yarap iki nongrap. Ulang, bagajing rap pisa kalong sanpau nak sispa lem ka subsidi an ai syaki bathiet yakitegi kali ket marap. So komen kita dai wala dengan mak ban lek lu shibot andai kini ki kali ki bangin ai syaki cooperative society. Bagi lamang bangin ai syaki riu sibat. Tambah impor balingkot limban si. Bamendang irang lek so bangin bendak so. Tang syaki group. Mo. Jadi nan tagadaw ka bangin pulang kundi. Bangin sami kini. Kambangi kuat luar negeri, kemakongsan kalau bayi ini kikali, memang beli pendai GPS, nama ni kuat bah, inorak jadi penangkap lah. Kambangi orang keti kemarin, dia nak bentar kemarin, mentapat kikali, pinjalik piknik, pinikit beliau, pinikit dia tembak kamu lalu, lebih awal, Lak no kayak ngimlak mana, andai nak bentar imarat hidupnya. Pembangunan isnahi kiyong kihan. Ilebay market kelen-kelen, farmers market kelen-kelen kelana. Ikuak ba kata ka connectivity, ka jingejan. Hapren ki inongge hapo kiyong kihan pa kinora. Kalong sisa jina to. Nginong la ban susyem no ban suong no ka ay ka ba? Ngilale ka biang baik tambang lebih dari 7%. Pakai jingetan. Ladam-dam ke jingetan lang. Apre sarkar bagi Nong pinong punya sekarang. Hamtam kaya ibu bangyong unong rap perlu juga riba kejadian itu. So komen bangai isi sah kini kesan senang. Pinong rap kila nami syakmat. Pinong rap kila nang pan yang ketinggal kam kejoki. Mereka boleh. Aku apa nami pilih manusia. Wat nungkua itu. Wat akan juga korban. Wat numperkat pak sarkar kan alam itu. Apa yang teristong dari